urwego rw'abamenyeshamakuru bigenga mu Rwanda rwatangaje ko rubaye rurahagaritse by'agateganyo umugambi wo kwandikisha imihora ya YouTube ishaka gukora nk'itangazamakuru ryigenga. Ingingo yashimishije abamenyeshamakuru bavuganye n'ijwi rya Amerika, bavuze ko izotuma ubwigenge bw'itangazamakuru n'ubwo gushikiriza ivyiyumviro utabangamirwa cyane. Umumenyeshamakuru wacu Eric Bagira ubusa yakwirikiranye inkuru. Hagati muri ku kwezi kwa 12 nibwo radio ijwi rya Amerika bagejejeho inkuru ku mategeko n'amabwiriza y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC yategekaga bashaka gukora umwuga w'itangazamakuru bifashishije umuyoboro wa YouTube ko bagomba kuwandikisha mu buryo buzwi, aho bagomba kubahiriza n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru. Urwego RMC ruvuga ko ibyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube ntaho bihuriye no kugenzura ndetse no kuniga ubwisanzure bw'itangazamakuru yewe n'ubwo gutanga ibitekerezo nk'uko bamwe babitekereza. Icyo gihe ijwi rya Amerika ivugana na Bwana Emmanuel Mugisha, umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, yavuze ko kwandikisha imiyoboro ya YouTube bigamije inyungu z'abanyamakuru cyane mu guteza imbere umwuga wabo. Ariko uko tubitekereza ni ugufasha uyu mwuga, nta kintu kirimo cyo kuniga, nta kintu kirimo cyo kubangamira, ahubwo no gushyigikira no kuriha ireme kugira ngo ikore neza. Iyi ni inkuru itaravuzweho rumwe. Nyuma y'igihe gito urwego RMC rwahise rusohora irindi tangazo risa n'iribumbatiye ukwisubiraho mu cyemezo cyarwo, riravuga ko rwabaye ruhagaritse by'agateganyo kwandika imiyoboro ya YouTube. Iri tangazo rigufi ritangira rigira riti RMC yifuje gusobanura neza ko icyifuzo cyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube cyatanzwe mbere na mbere n'abanyamakuru bakoresha YouTube mu kugeza amakuru kuba bakurikira nk'abanyamakuru b'umwuga. Rigakomeza rigira riti RMC yafashe icyemezo cyo kubanza kongera gukora izindi nyigo zisumbuyeho mbere yo gukora iki gikorwa. Rikanzura ko kubwizo mpamvu igikorwa cyo kwandikisha imiyoboro ya YouTube kibaye gihagaritswe by'agateganyo. Ntirigaragaza igihe kizasubukurirwa. Ni igikorwa bamwe mu banyamakuru baketse ko kitahagaritswe by'agateganyo ahubwo ko cyaba cyavanyweho burundu, bakavuga ko gishimishije. Bwana Kelly Rwamapera afite umuyoboro Rwamapedia TV. Ni icyemezo cyiza kuko n'ubundi biragaragara ko babitangiye bahubutse. Documents twabonyeho bavuga ko ari inama y'abantu 90 bicaye bafite ama YouTube channels ngo bahitamo ko YouTube bayigenzura muri iki gihugu. Nawe ushobora kwibaza abantu 90 bafite YouTube channels kwicara bakagena ikintu kigiye gukora ku rubuga rwose rwa YouTube bakoresha urwo rubuga nkoranyambaga, nta shingiro kiba gifite. Biragaragara ko bungutse indi nama noneho babona ko koko bidashoboka kandi bagize neza kwisubiraho. Naho kuri Bwana John Williams intwari ufite Ireme TV agasanga ibyo urwego RMC rwari rwakoze ari cyo yita amahano. Ibyakozwe byari amahano kubera ko niba YouTube nk'ikigo ubwacyo gifite byo kigenderaho kugira ngo gishyire mu murongo abagikoreraho, ni muntu ki ku ruhande uza atari umukozi wacyo, atari umufatanyabikorwa cyangwa se umuterankunga cyangwa umugenerwabikorwa ku rwego runaka, uza agashaka gukinjirira akandikisha ibindi cyangwa agashyiraho indi mirongo ngenderwaho. Cyari ikibazo, kandi uretse kuri icyo kibazo none ikindi kigoranye kirimo nuko usanga byitirirwa igihugu cyangwa kwitirirwa umuyobozi, kwa kuri bavuga ngo zitukwamo nkuru. Uyu nawe ati umushinga wa RMC wizwe nabi, byakozwe nabi, ntibyigwa neza. Ni ritavuga umwe, uwo ari we wese ubajije, uwo wese yavuga ko kiriya cyemezo cyafashwe mu buryo rwose budahwitse, cyo cyatumye birangira kivanyeho ubwacyo. Niko byagenze rero kuri bya YouTube. Ijwi rya Amerika yashatse kumenya byinshi byisumbuye kubikubiye mu itangazo rya RMC yashyize ahabona, ariko ntibyadukundiye. Inshuro zose twahamagaye Bwana Cleophas Baroro ukuriye uru rwego na Bwana Emmanuel Mugisha umunyamabanga nshingwabikorwa warwo, nta numwe witabye telefone ye ngendanwa. Gusa mu butumwa bugufi Bwana Baroro yoherereje ijwi rya Amerika akoresheje urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp akimara kumenya icyo tumushakira yavuze ko twakoresha ibikubiye mu itangazo. Bwana Baroro yagize ati mukoresha itangazo, ntidushaka kugira ibindi turenzaho kuko itangazo ryacu rirasobanutse. Iyo RMC yemera kutuvugisha twashoboraga kuyibaza impamvu nyamukuru yahagaritse iki gikorwa by'agateganyo. Yari gusubiza n'abavuga ko yaba yabitewe n'igitutu cy'ikigo Google cyangwa se indi miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu isanzwe inenga u Rwanda ko runiga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo n'ubwitangazamakuru. Ariko ku banyamakuru bagasanga iki cyemezo cyo guhagarika kwandika imiyoboro ya YouTube cyagumaho byarushaho kuba inyungu ku bakoresha ubu buryo bwo gutanga ibitekerezo n'amakuru. N'ubwisanzure kuko niba bagusaba 50 ngo wandikishe YouTube channel ntayo ufite, nubwo waba ari byo ubonamo ku kwezi ubitange uyandikishe, ntabwo ari byo. N'ubwisanzure bugiye kubaho ufite YouTube channel, kandi no kugira ngo
atanga ibitekerezo bye atazi ko ari umukurikira aho yandikishije YouTube channel ye. Mu by'ukuri nanjye sinshyigikiye ko umuntu agira ngo atukane, ariko YouTube ni igikoresho cyiza kuko buri wese aba afite amakuru kandi amakuru afite sosiyete akamaro. Ayo makuru ntakwiye gupfukiranwa, agomba kuvugwa, kandi burya habaho n'umurongo. Hari n'abavuga bati biriya bintu warengereye have, ariko ubundi YouTube irakenewe. Buri muntu wese afite amakuru, nawe ufite amakuru, nawe wakubaza amakuru yawe yagirira sosiyete akamaro, yagira u Rwanda akamaro, yagira isi akamaro. Kimwe mu byasabwaga umunyamakuru cyangwa undi muntu utari umunyamakuru wagombaga kwandikisha umuyoboro wa YouTube harimo igiciro cy'amafaranga 50,000. Ni mu gihe usaba kwandikisha umuyoboro wa YouTube atari umunyamakuru yasabwaga gutanga ibyangombwa birimo kopi y'indangamuntu, ikarita y'itangazamakuru yemewe n'umwirondoro urambuye by'umunyamakuru w'umwuga ufite uburambe mu murongo akoreramo n'amasezerano bafitanye. Hari bamwe bavugaga ko iyi ngingo yashoboraga gutuma u Rwanda rurushaho gushyirwa mu myanya y'inyuma ku rutonde rugaragaza uko ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Tugushimire Eric. Mu Rwanda kandi muri ibi bihe byo gusoza umwaka wa 2020 hari benshi bagaragarije ijwi ry'Amerika ko uyu mwaka utaboroheye kubera ingaruka zikiza c'umugera wa COVID-19. Asumta Kabuye araduha ibindi kuri iyi nkuru. Mu biganiro binyuranye ijwi ry'Amerika ryakoze muri ibi bihisi n'u Rwanda byugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, inzego zinyuranye z'imirimo zakomeje kwerekana ingaruka zatewe n'iki cyorezo kimaze amezi 9 kigeze mu Rwanda. Benshi batakaje akazi kari gatunze imiryango yabo, abana batari bake batakaza amashuri, abakoraga imirimo iciriritse n'ubundi babagaho mu buryo bubaruhije, bo bemeza ko iki cyorezo cyaje kubahuhura. Aba ni bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi ry'Amerika. Corona yasubije inyuma byinshi. Nk'akazi kamwe na kamwe kabanje guhagarara. Hari nk'umuntu wari ufite nk'akazi mu gihe cya corona ikaze cyane ari guma mu rugo, akazi karahagarara. Kugira ngo rero akabone byabanje kugorana kugira ngo abe yagasubiramo. Imwaka aratugoye. Covid arishubije inyuma cyane rwose. Ntabwo twishimiye uwo mwaka wa Covid. N'abanyeshuri bacu bamwe bari mu rugo. Ubwo urumva kugira ngo bazatangire bongere bazamuke bashyikire ku ntera bari bariho bizagorana. Gusa corona itabizambije ni ko corona itaraza. Genda wagiye gushakisha, wahinze icyo kijumba wakimuhaga yagukubita nka sengiza ukayashyira hariya, nejo washakishiriza handi ugashyira hari ukabona mituweli. None ibyo ntibyabayeho muri ibi bihe. Imibereho yo muri corona ni danje. Imbarane nuko nta kazi twabonye ngo dukore, n'imirimo twari turimo nayo igahagarara, kandi abana na corona iri gukomeza yiyongera. Ntabwo tuzi neza ko byibuze bizagera igihe bikoroha. Ahuye na corona da none se umugabo yavaga ku mbuga akajya gushakisha yimbazanye nka 2 cyangwa 5 turarya 1,500 abiki, none ntari kuboneka. Ubwo siravuga ko corona yambangamiye, man igihe birambangamiye rwose. Nubwo biruko ariko hari abarebye kure bahita bahindura imirimo bajyanisha imirimo mishya n'ibyo igihugu cyari gikeneye. Umwari w'ineza Aline Neri numwe winjiye mu bucuruzi bwo gukora umuti usukura intoki, ubu utegekwa kwifashishwa hose. Yemeza ko ubuzima bwe butasubiye inyuma ahubwo bwateye imbere. Niba duhinduye situation ubwo nanjye ngomba guhita mpindura icyerekezo cy'ibyo nakoraga. Mu buryo nabihinduyemo nayo natangiye gukora, nayo ndiho ntumi ibikoresho ngiye gutangira gukora wine, ndahindura mfata amafaranga nari gukoresha ibyo natekereje n'umushinga nabanje kwigaho. Biba ngombwa ko mpita nkora ntekereza gukora formule idufasha gukora umutukaro wo gukaraba ku ntoki, kuvuga ni waba ari wo nkora mu rwego rwo guhangana na COVID-19. Umuti wo gukaraba ku ntoki wanjye wabonye isoko nta kibazo, ko nkorana na big corporations, ibigo binini nka za Isco, MTN, Babon Coffee, nk'ibigo by'ishuri nabyo. Mu gihe abandi bakubise hirya no hino, wowe navuga ngo ubuzima bwawe ahubwo bwabonye umurongo. Ku ruhande rwanjye nge nta byabonye umurongo. Yego nk'ubu urabibona turi ku mashuri, turiho turagenda twenteresa amashuri gukorana nayo. Hari abari kuba interese muri uku kwezi bishobora guhinduka, gusa tubonamo amafaranga, nkodesha inzu y'400. Urumva amafaranga y'inzara araboneka, y'abakozi akaboneka, kugura ibikoresho bikaboneka. Uyu mukobwa ukiri muto atangaza ko kugeza ubu uyu mushinga yatangije niyo Covid yarangira aza gukomeza kuko umuco wo gusukura intoki umaze kwinjira hose mu gihugu. Niyo nani Covid yashira nge nzakomeza gukora kuko ibi ngibi byabaye nk'umuco. Ntago ntekereza ko umwarimu cyangwa se ikigo kizavuga ngo Covid yarangiye ngo tujye gusenya bya bindi, ahubwo icyaba cyiza nuko babikomeza. Bifite indwara nyinshi nanone byarinze,
ubushakashatsi buherutse gusorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare bwerekana ko icyorezo cya covid-19 cyatumye abagera ku 9% batakaza imirimo yabo. Raporo yagaragaje imiterere y'umurimo mu Rwanda hagati y'ukwezi kwa kabiri kugeza mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, ishimangira ko igipimo cy'ubushomeri cyari kuri 13.1% mu kwezi kwa kabiri cyazamutse kigera kuri 22.1% mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ubushakashatsi bwashimangiwe ko muri rusange abanyarwanda bari mu myaka yo gukora iri hejuru ya 16 y'amavuko ari 7,441,998. Muri bo 4,404,302 nibo bari ku isoko ry'umurimo, bakaba bahagarariye 55.1% by'abafite imbaraga zo gukora bose mu Rwanda. Muri abo bari ku isoko ry'umurimo 3,199,000 n'abantu 104 nibo bafite akazi, mu gihe abagera ku 905,198 ari abashomeri, bakaba bagize 22%. Aha niho uyu mwari w'ineza wihangiye imirimo ahera asaba abakiri bato kugerageza gutekereza ibyo bakwikorera batarindiriye guhabwa akazi n'abandi bantu.